الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی آیہ مقدسہ تلاوت کیتی ہے، جس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والیو، صبر اور نماز دے ذریعے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ کریم صبر کرنے والوں دے نال ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک دی تفسیر لکھی ہے جس دا نام ہے روح البیان۔ آپ اس دے اندر ارشاد فرماندے نے اللہ کریم نے صبر اور نماز دے ذریعے اس جگہ تے مدد طلب کرنے دا حکم کیوں دیتا ہے؟ آپ فرماندے نے وجہ اے وے کہ انسانی جسم تے باطنی اعمال دے وچ سب نال مشکل عمل صبر کرنا، اور انسانی جسم تے جڑے ظاہری اعمال نے انہاں وچوں سب نال مشکل ہے نماز پڑھنا۔ اس واسطے اللہ کریم نے ایک باطنی عمل دا اور ایک ظاہری عمل دا ذکر کر کے فرمایا کہ جس وقت انسان انہاں مشکل عملاں دے ذریعے مدد طلب کر لے گا تے دیگر نیکیاں دے ذریعے بھی میرا قرب حاصل کر لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر تے کہ صبر دے نال نماز دا حکم اس واسطے آیا ہے کہ کسی بھی کام تے صبر کرنا بڑا مشکل ہوندا ہے۔ نماز اس دے وچ معاون ہوندی ہے، جڑا بندہ نماز دا پابند ہوندا ہے، خشوع و خضوع دے نال نماز ادا کردا ہے، وہ بندہ صبر بھی اختیار کر لیندا وے۔ سبحان اللہ۔ اور صبر کس چیز دا نام ہے؟ صبر اس چیز دا نام ہے کہ انسان جنہ کماں دے کرن دا رب تبارک و تعالی نے حکم دیتا ہے نفس نو انہاں دا پابند بنائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی الصبر علی الطاعات، سبحان اللہ۔ نیکیاں دے اوپر ثابت قدم رہنا اے صبر ہے۔ دوسرا، جڑیاں کماں تو رب تبارک و تعالی نے رک جان دا حکم دیتا ہے، انسان اپنے نفس نو انہاں کماں تو روک کے رکھے۔ یعنی دوسری تعریف ہے صبر دی والصبر عن المعصیہ، سبحان اللہ۔ کہ معصیت تو رک جانا، نافرمانی تو رک جانا، گناہ تو رک جانا، اے بھی صبر ہے۔ اور دوسری چیز اس آیہ کریمہ دے آخر وچ سی ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ کریم صبر کرنے والوں دے نال ہے۔ حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک دی تفسیر لکھی ہے، تفسیر السمرقندی دے نام تے مشہور ہے۔ اس دے اندر آپ ارشاد فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی اپنے علم و قدرت دے اعتبار دے نال ہر بندے دے نال ہے، لیکن اتھے صبر کرنے والوں دا بطور خاص اس واسطے ذکر فرمایا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دیاں مشکلات دور کر کے آسانیاں فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی صبر کرنے والوں دے نال اللہ تبارک و تعالی دی مدد، نصرت، تائید خصوصی ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ بقایا دی بھی مدد حقیقی رب تبارک و تعالی نے ہی کرنی ہے، انہاں دے نال اللہ تبارک و تعالی دی ذات گرامی ہے، لیکن صبر کرنے والوں دے نال خصوصی اللہ تبارک و تعالی نظر شفقت فرماندا وے۔ سبحان اللہ۔ اس تو اگلی چیز صبر دے فضائل اج ذکر کرنے نے۔ صبر دے فضائل وچ آوندا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں دے نال ہے، صبر کرنے والے بندے نو او دے عمل تو ود کے اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اس تو اگلی فضیلت ہے صبر کرنے والوں بے حساب اجر ملے گا۔
صبر کرنے والے اپنی جزا قیامت والے دیہڑے دیکھ کے اپنا بدلہ دیکھ کے صبر دا جو انہوں نے ملے گا یہ لوگ حسرت کرن گے کاش اسی اس تو بھی ود کے صبر کیتا ہوندا۔ صبر کرنے والے لوگ اللہ کریم دی طرفوں رشد و ہدایت اور رحمت حاصل کردے نے۔ صبر کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نو محبوب ہوندے نے۔ صبر نصف ایمان ہے، ادھا ایمان ہے۔ صبر جنت دے خزانیاں وچوں ایک خزانہ ہے۔ صبر جڑا بندہ کردا ہے صبر اس دیاں خطاواں نو مٹا دیندا وے۔ صبر ہر بلائی دی کنجی ہے۔ صبر میں ذکر کیتا سی نفسانی خواہش نو پیڑیاں کماں تو روکنا بھی صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ خواہشات نفس دا تقاضا کہ صبر کرنا دے واسطے مشکل ہوندا ہے، پیڑیاں کماں تو رکنا، لیکن انہوں روک لینا یہ ایسا بندے نو اجر عطا کروائے گا کہ انسان دا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وے جڑا بندہ خواہشات نفس نو کنٹرول کر کے گناہ تو رک جاندا ہے او دا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جڑا بندہ اپنے رب دی بارگاہ وچ کھڑا ہون تو ڈر گیا اور اپنی نفسانی خواہش نو انہیں روک لیا اس دا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام دے اندر ارشاد فرمایا جڑا اللہ تو ڈر کے گناہاں تو باز رہے او دے واسطے دو جنتاں نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، اس بندے واسطے جڑا رب دی بارگاہ وچ کھڑا ہون تو ڈر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے کہ میں اس نو دو جنتاں عطا فرمانا وا۔ اسی طرح جڑا بندہ اپنے دل نو گناہاں تو پاک رکھ لیندا ہے او بندہ کامیاب ہے۔ جنہیں دل نو گناہاں دے اندر مبتلا کر لیا وے او بندہ ناکام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جان دی قسم ہے اور جنہیں اس جان نو ٹھیک بنایا اس دی قسم ہے، جس نے نافرمانی کی تھی یا جس نے پرہیزگاری دی سمجھ اپنے دل وچ داخل کی تھی اس ذات دی قسم۔ رب فرماندا ہے کہ بے شک جنہیں اپنے نفس نو اپنے دل نو گناہاں تو پاک کر لیا کامیاب ہو گیا، جنہیں اپنے نفس نو گناہاں دے اندر مبتلا کر لیا وہ بندہ ناکام ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے بندے تکالیف تے مصیبتاں تے صبر کردے نے انہوں نے کی انعام عطا فرمایا وے جس وقت کوئی مشکل مسئلہ پیش آوے ناپسندیدہ معاملہ ہو جاوے انسان غصہ پی جے تکلیف پہنچن تے صبر اختیار کر جے لوکاں نو معاف کر دے اے اصل موقع ہوندے نے صبر کرن دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع تے جڑا بندہ اے کم کردا ہے درگزر کر دیندا ہے معاف کر دیندا وے غصہ پی جاندا وے انہاں نو اللہ کریم اپنا محبوب بندہ بنا لیندا وے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، او لوگ جڑے خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتاں وچ اللہ دی راہ 'چ خرچ کردے رہندے نے۔ اگر وہ تنگ دست بھی ہو جان تم ہی اللہ دی راہ 'چ خرچ کرن، اگر وہ خوشحال ہو جان امیر ہو جان تم ہی اللہ دی راہ وچ خرچ کرن، اور غصہ پی جان لوکاں دے معاملات اگر انہاں دے نال درست نہ رہن تے لوکاں نو معاف کر دین اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا میں ایسے بندیاں نو اپنا محبوب بندہ بنا لینا وا۔ اللہ کریم سانو ساریاں نو صبر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور صبر دی جڑی تعریف علماء نے کیتی ہے عبادات دے اوپر اپنے نفس نو ثابت قدم رکھنا اور گناہاں تو روک کے رکھنا اے صبر ہے۔ اللہ کریم اس تعریف دے مطابق سانو بھی صبر دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔